namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like Ben Mangan, the president. Laying at a link, of course, and I was going to the post, even then I'm of course. Like what? What's going on here? Yeah, of course, it's only Ben Mangan, the president. So, of course, at 13 September, if you post a post, as you can see, while I scrolling fast. Then it's of course, you can mahlasela. She look trend. However, now I focus on this post because. Gonna post link at Zara, of course, he one of the big fans. As you can see, so she love in post lane. So he wrote Ben Mangan the president at page 15 loading. My top 3. Number 1, Kungulukan Mahlasela. Okay. Number 2, Malwela. Number 3, Magic. And then Hans he wrote ya magaza isukini xa nghena xidzedze ka ngove hurra hi leswi a nga fika kombisa swona kwala xa nghena ni xidzedze eka ngove. Okay, so we have this post. It's very clear. Kushlogo Ben president ka project of course lead tako video already I make in interview of course lead tako on or before the 5th of October, somewhere around there, early that week, Shlok Yagung handling, Yaku handling, Mosungo missed the post, Magana Magalewa. So, very, very such cashier, got track list that we should expose a beef track in, Sentan candidate confirmation that's trade, but okay, no, based on what he wrote here, should to come Ingaku number 1, Kungurukan Mahlasela, Gungavakuriona beefy, but we don't know for now, Mara beefy. Leswi nga ta swi vula hi ta xi confirm loko se nkarhi wu kha wu tshinela ku hi yini to be specific but beefy kona based on his post here swi very clear day and night very clear. And then of course hi tlhelela ka manager plan Babarilana. Yeah, so because of course at 13 September, many of our guys are is all shocked. Don't forget one manager plan, of course he ended a live in Babarilana out of nowhere. Boom, they went live. Okay, Master T. First of all, I'm sure the pictures of course Babarilana can circulate online as to combine onzini. So in regards to that, if you drop Babarilana, if you can Kimanyana kwante tete brick la kamera automuni mono yena obaza automuni mono sipetela simatela umuntu ngwana ngwana na khotsira bangabi kungena umuntu ngwana ngwana simana ukubaba kubalabala komita ubushwa na miroyo kanteriwa leyi nga sekiwa kari engabazi kanjani bakabangahleli. As I've heard, so Babarilana confirmed ku impela ayivabya kuze hi vona yi onzini swi swa mi nga swi vonisa sweswi van'wana vanhu vutisini va ku Master T zama ku robota hi swona mina ya ni seka because based on my understanding ni twisa ku munhu un'wana na un'wana wa vabya hambi na hina vo Master T minkarhi yin'wana hi pfa hi vabya kwala mi swi twi na voice a yi fambini kwalawa mukhuhlwana yeah like Gagash of course I posting of course a ri karhi a rhamba ka Dzumeri so munhu un'wana wa vabya mina a ni zangi ni vona ku va ku ri a laughing matter sure hi nga ze hi swi report ka Master T hence ni nga ha swi report ni swi 6 a ni ve ni swi kuma ku yes Babarilana of course a yi vabyini like va yi admitted exibedhlele ni ve loko ha swi tshike munhu un'wana wa vabya mani hinkwenu ha vabya ku ha munhu ka nga vabyeki mani na ti-family members ta vabya ma hayi a hi hindzeni ka leyi. And then of course sweswi hi vuya ka vumanager sweswi kwani se ni ka title maswona ku yi rini so vumanager bya kona loko ni kha ni byi langutisala swi kombela ku manager plan kahle kahle it's more like huge fostela sweswiwa like because ku ya hi le ka video leyi a ku nga prepariwanga nchumu in terms of ku yila ku manager mara loko video yo sungula live yi fike yi vula leswi hala masunguleni. Yes, I believe kuna vanhu va tirhaka na Babarilana kuna vanhu va hanyaka na yena but then if they don't feel leswi na n'wana hi tirhisaka swona a swi endli ku hi fambela kule na Babarilana ta va ri kona minduku a kaya a mibomoni a ka lekel business celebration so of course leswi a yi swi vula in relation to leswi Babarilana of course a yi ri ku vabyeni ku hi manager plan yi kombisa ku a va nga ri ku tshineleni na vanhu va lava tirhaka na yona
I cannot prove it mara soko hi lama swo loko like nghena ra yona ku va yi la ku as a manager yo vheta yi vula ku sweswiwa papa ri na yi ta yi ri kuni hi ta hi khe hi expecta kuni so it's basically more like yo fika yi vula so it's basically nkana so ku ya ni tani kha se ni kha ni manager papa ri lana so a ni tivi guys yi ta chaya kahle na nghenelo leri na I don't know se mhaka 15,000 loko ndleka yena ku ya hi laha papa ri na yi fike yi vula leswi timhaka 15,000 hayi 15,000 yimani u vulavula ngopfu i humesi 10 ya xuta 5 loko mi swi vona swona mi u tina 10 a ku hayi a wile yinini se 5 leyi nga sala nte nyika vafana lava ti-Facebook va masiku lawa i va se va tidata hi yoho va ta tshika ku vona swo ka swi nga twani mi nga vona ku ri mandhambi mi hi chela data na yena hi manager plan swi nga swi pfune njhani so ku hikwalano a swi pruviwanga a ni voni ti-proof manager plan ta ku ri munhu wa ti-proof yi ri tanihileswi mi twaku na papa ri lani ku humesiwe 10,000 rand leri ku xota 5,000 rand a ku na proof ya swona I don't know if vo huwa or kanjhani but ku hikwalano papa ri lani yi confirme sweswo and then so of course hi vheta hi ya ka the main point yo kombisa ku manager plan of course yi manager papa ri lani so yi fike yi vula leswiwa in manager plan of course swin'wana mi ta famba wrong sana comment leyi va ri manager please manager papa Rulani kam i swa koteka hi swi koti ha comment yi ve kona as you can see meni munhu wo landzelerisa swilo ni kha ni vona ti-live a landzelerisa swinene so comment of course yi te kona i ku ka tin'wana ti-live na swo ku munhu a fika a hlamula swilo swi kha swi nga ri koka ti-comments ko ku meni no me ni va ni nga la ku ni nghenisa ka nyimpi mara ni va ni kha ni swi vona munhu ka live so a fika a vula swilo swi kha swi nga ri kona ivi master T a landzelerisa line na swilo ka swi kona so mara laha yi ve kona comment as you can see kwala there is proof a yi ngo chance manager plan kona ku ve na munhu of course a nga requesta walo ni nga n'wi vekela kona ka screen as a screenshot hi leswo kahle na vuvabyi byi stress mina wa ha ta tirha swin'we kumbe hi tirha swin'we a ni xikweleti xi solvini loko mi ya hafu liya yo xavula vaseketeri tidata va mehe hayi ku hakima okay mamuto ku hi papa ri lani yi kombisa loko hafu leyi loyi vuya which means 5,000 riya yi ku xaveliwa vanhu tidata va lava vulavula ku biha va ka Facebook and stuff like that na yena vo master T wa loko hi timenemene it means se va nga vuyelela mara ni twa na ku manager plan like yo vheta yi swi bypass twana yi te yini la twana la yi te yini komisi ke tirha swin'we swi tsakela wena ne hayi ya stress ku xima no muti papa ri lani i ri ku tirha swin'we swi tsakela ku na problem loyi lava papa ri lani a ni foneli the guy is there u endli collaboration na Bonnie Boy a rezi guys mi swi twini mbeni very nimenemene leswi ni nga swi twisisa swona ku ri yo vheta yi bypassa manager plan yo ku a ndzi fani se na manager mara the-conditions a ti nga se fikeleriwa straight ngopfu a rezi so ha swi tiva ku last time yi chayise ku yini ku na hi possibility yi tlhe yi nga chayi kahle ku papa ri lani na xa hlupha munhu wo panisa munhu nhloko so a rezi na ku twisisa ku manager plan a yi lwananga na the current manager ni vo swi ri unprofessional that way because yo vheta yi nghena a yi ze yi hala ku twa ku the current management leyi a yi ri kona sweswi leyi a ku ri yona kha yi yisa papa ri lani mahlweni tani leswi swi vona kha yi ya mahlweni swi ya endlisa swona a yi lwananga na yona se a ni tivi guys hikuva a mi swi vona ku papa a ya ha bukiwa ku a na a pump Stevens ti nga ri ku ndlweni for now mara na leyi a yi ve kha yi se a ni tivi yo bypass I'm not sure if the current management will be good I mean like the current management man yi ta va happy now will they be happy with this move now because kom na ku there was no communication tanihileswi mi nga swi twana hala ka intro hala yi nga fika yi kombisa ku anikane ti nga ku na vanhu lava tirhaka na yona so yo vheta yi nghena yi bypass so manager plan mi nga swi lunghisa swo fana sweswo in future la ka vulavuriwa ku management yin'wana yi kona sweswi so a hi na record yo va nga va holoviri na yona ku vhele se a swa ti-live a swi nga ha ri kona so hayi a rezi so mina very uncontrolled than previously ka yin'wana ya ti-vlogs ku mina a ni nga vonangi problem hi manager plan I thought we're hoping for the best mara mina ni nge ta chance laha ku na hi possibility yo yi nge chayi kahle hi leswo loko ri a mi ngeza subscribe ta kombela mi tlika subscribe moya ku kona kumbe a ti yela grif no like example a huma kumbe ni ri na nsati wa ku loko a pfuka nampundzu loko a ya ntirhweni ni rhanga ni khisa nkolo a famba ni sala na hatlele a ni khisa nkolo hi nge pfuki ku fana vanhu va Xikwembu a hi nge pfuki ku fana can't be the same swi ngo twala nga ku maybe it's funny but swi nge fani munhu wo pfuka mikumbelo luya a rhwala xipaci i ya byaleni hina mapfukelo ya hina before va ya ntirhweni va rhanga va khisa nkolo lowu ya ku rhandziwa munhu have a nice day honey I'm leaving for work
wa swi vona se ivi nya phikizana na munhu loyi a ngo huma ntsena nga ku huma nkeleni ni nge sweswo se n'we mi lava ku mina ni fanele ni degenerator ni vuya ka level ya munhu mara hi ku a ni le ka level ya munhu naswona ni nga hlamuli I can't